Sa lugsudat man lang kada kayo kakabsat. Because most of us are working people. Are you enjoying your work? Again, enjoy kayo mo lang kadeta trabaho yung kakabsat. Uno, again, endure. Okay? Sabi ang kumakita, DJ, dito, amin dito. Ha? Okay, sige. Are you enjoying your work, kakabsat? Amen? Again, enjoy kayo mo lang. Ado dagiti tao itata kakabsat nga handa ma-enjoyanan iti trabaho da. Handa ma-enjoyanan ti sumrek nga mapan ag opisina, sumrek nga mapan agubran, guyguyudan dati saka da, ado nga riri, ado nga reklamo, ado nga panagmarmaring, pabaling nga makababawi pa'y siguron, nga mamuyo kakabsat, I believe nga digiti trabaho nga adda kada kayo itata, mamati kayo lang nga ti apot ng TED, deta nga trabaho yo. Mamati kayo lang nga deta nga trabaho, ket sungbat ti kararag. Nga day tagat saan lang nga sigat nagtarigagay, no dekat iso nga talaga iti pagayatan iti apo. So therefore, if it is from the Lord, it must be enjoyed. At ako na ta Bible, the 1 Timothy, that God giveth us richly all things to enjoy. Han namang ted ti apo ti banag nga han namang ted tuging katiragsak. Amin nga ited ti apo kada tayo kakabsat, isot mang ted ti pudno nga ragsak ti biag tayo. So if God was the one who gave you that job, answer to your prayer, and it's your desire and God's plan, God's will, then that work ought to be enjoyed. Dapat ma-enjoy tayo dahil nga inted iti apo. Now, for as long as we live, we will be working. Awan nga tagakapsat iti kanito nga hantay kailangan kakapsat iti agubra. Ta ijay langit isunto na ang timabalin tayo nga panaginana. So, for as long as we live, we are working. We don't have to feel miserable if we can have the joy of the Lord. Numalagip yung DJ, in post ko nga quotation, DJ, usapang adulting nga page. Iso dito yung kakabsat. In post ko DJ, di madama nga istadjet dito yung lesson. Kunak ijay, this world may be imperfect, and there are difficult things and people to deal with, but we can face life with God's grace. Utubon tayo nga nasayaat. Deti lupong nga paggargarawan tayo kakabsat, han nga perpekto. Therefore, things will not always go the way we plan, the way we want, the way we expect. No, things will not always go that way. Because people are not perfect. As a result, it's difficult to deal with people. Ato di kiti sitwasyon ti panagbiag nga narigat kakabsat nga ihandel. But we can face life with God's grace. Do you have that grace tonight? Nasa atin po ba ang biyaya na yan ngayong gabi? Well, praise the Lord because kunana iti Bible, my grace is sufficient for thee. Kunati apo, come boldly to the throne of grace. In another passage, it says, God is able to make all grace abound toward you. So, the work came from God, and though this world is not perfect, God's grace is available. Therefore, our job must be enjoyed. By enjoyment, it does not mean kakabsat nga kanayon nga katawa tayo nga mapanagubra. It may not always mean nga kanayon tayo nga nakaisam nga mapanagubra. But it means that we are thankful for the kind of job God gave to us. We never forget nga ijay puso tayo kakabsat
Amu tayo nga ti Apo tinaggapuan, nagka-thankful tayo nga kangganayong kengkuana. So, there are 10 biblical ways. No biblical ways, kuna tayo kakabsat, di gito ikat isudat inted ti Apo nga wagas, isut inted ti Apo kakabsat nga paraan tapno ma-enjoy tayo dagiti trabaho nga inted ti Apo kada tayo. Of course, dati 10 points is very broad. Tiket na nga sa unti broad kakabsat, nakalawlawat sakop na. But remember tonight, ipin-pinpoint tayo lang kakabsat iti career life. This does not include family life, although digiti nga points can also be applied in family life. But we are only highlighting tonight the career life. So as your pastor, I would like to give to you tonight the biblical ways on how to enjoy work. Okay? Would you like to know? Number 1, ask God for wisdom and direction. Ask God for wisdom and direction. When Solomon started, this is the first thing he asked from the Lord, wisdom. So he enjoyed everything. Into di apo ken kuana gaputa adaging kuana ti sirib nga langitan. The Bible says in James 1:5, if any of you lack wisdom, and by the way, the reason why we live a miserable life is because of lack of wisdom. Right? Or wrong? Ti may isang rason kakabsat ngagbalin nga miserable iti biyag tayo ket they jay lack of wisdom. So if you're going to enjoy our work, the Lord gave this work, we need to have God-given wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ask God for wisdom. Every morning, ask God for wisdom. For every decision you make, ask God for wisdom. And not only wisdom, but also direction. Nga ti Apo kakabsat ket iso ti agtrabaho kadigijay nga panggep tayo. Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Nagmayat thy thoughts shall be established. Tiket na nga sa ungkat adatalged mo. You will not worry. Okay? And worry is a joy killer. Worry makes anybody miserable. But when we commit our works unto the Lord, the Bible says, our thoughts shall be established. So kadeta nga verse, makita tayo kakabsat, yung responsibility tayo kung responsibility ti Apo. Our responsibility is to commit our works. God's responsibility is to establish our thoughts. Nagmayat kakabsat, ti Apo patalgadan na ta panunot mo. In Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. So trust the Lord. We don't have to rush. Kuri ko na ni Pastor Jonan, haste makes waste. Amom nga min deta ti may isang business no commerce tactic. Kamu pagpanunutan jay tao ni pressure mo latan tapnog desisyon. No time to analyze, no time to figure out. Ngem kada tayo no maipanggap kakabsat ti panagbiag, we don't have to rush. Kasaya at no day da puso tayong agparbeng nga makuna dete. Okay, kararag ti mampelang. I-commit tayo mampelang ti Apo. Numampay kayat jerik na tayo,
Nga mabalinteng ako na, ala, ikwate man pelang ti Apo, sometimes, ada DJ ko natin, no talaga nga pagayatan ti Apo, at iturong ng tulatangam, no saan, haan, awan tinasakit nga rit na tayo. So, i-apply tayo DJ kakabsat nga, prinsipyo iti trabaho. Kat nagsayaat nga makita tayo that God gives us wisdom and God directs our path. Kitam DJ, testimony ni Brother MD. Kat permi nga makasangit. Ngam DJ kat saan nga liday. No di kat panagyaman, tears of joy. Nakita na piman, di pa nagtrabaho ti Apo ti biyag na. Di ba, Brother MD? What a blessing. As di kumakanayon ti makita tayo ti biyag tayo, kabsat, aya? At digiti instances, kadeti nga lawas, have you seen instances ti pa ng direct ti Apo king ka? It did not matter uray kasanong bannog mo no nakita nga ti Apo nagpanuray kadigijay kakabsat. Sa bali di victory nga mariknam, sa bali di ragsak. Uray adot ti nakabannugam. It does not matter, basta nagpanuray di pagayatan ti Apo kadigijay nga desisyon. Nagpanuray di plano ti Apo because you ask for wisdom and you ask for direction. So, data kakabsat, iti number 1. Number 2, plan, prioritize, organize, and evaluate. All of these are biblical principles. Plan, prioritize, organize, and evaluate. Initially, tinamayak idigat plan, organize, prioritize, evaluate. Gumidikitak ti pangrugyan ng daaming kat POPE, Pope, ay madi ko na, kwati katoliko di jay. So binaliktad ko jay prioritize kat organize. Agplano. Is it biblical to plan? You try to search on Google. Kat kunam sadyay, biblical verses about planning. Ipakita na isuggest na king kadigiti Bible verses that deals with the issue of plan. So, to plan is biblical. Kuna na nga ro DJ, kuna ni Apo Yesu Kristo. Who among of you intend to build a tower, sitteth not down first and count the cost? So, agplano ka. Assessum no, adamot lang iti umanay nga budget. Takuna na jegat bagag patak dirtibal iti torre ko na kat di nang tumailipas kat bagag baling nga nakakatawa ko na. O, kunapin ni Jesus Christ, sino timapan makigubat nga hana umuna nga amwen iti puwersa ti kalaban na tapnon di kastagat ma-assess na no kaya na. So, there is a room for assessment. There is a room for, siyempre, adagijay ko natin amin nga by faith. Amoyo, sometimes, data word nga by faith kat abused word. Makaamunto, by faith lata amin kung natin haan. Tijak malipatan nga ibagbagan ni Pastor John, nang kumay muna kan Pastor Abante, nga i-emphasize ni Pastor John, faith is practical. Faith is practical. Kahit nga sa wen, DJ pamatim, han na mabalin nga i-ignore, DJ realities, nga ipamatmat ti Apo keng ka. Kasi ti Apo, as we decide, as we assess, as we plan, kas panangkita tayo kakabsat, at dati kita ipakita ti Apo nga bambanag. And we cannot just ignore these things. So, hantay mabaling ibaga nga, beamlat ta, di kita mo nga kwa. By faith. Minsan, itong salitang by faith is an abused word. I hope that we are not guilty of that. Nga abusan tayo, di balikas nga by faith. Haan kakapsat. Let's deal with things practically, assess, plan, and then prioritize. Is it biblical to prioritize? Yes. Matthew 6:33.
But seek ye first the kingdom of God. By the way, deti plan kakabsat, it means prepare for the future. Ayan. To plan is to prepare for the future. This is being proactive. Ti may sang ikararag tayo ti apo nga itad nga wisdom kada tayo kakabsat kat foresightedness. Hanga poorsightedness. No di kat foresightedness. Detat may sang ikararag ko ti apo. Amoy ka na son ti foresightedness, adayuda pa'y makita mon. Ta, awang kas ti tao kakabsat nga adda ti foresight na, amo na tagsalukag. Amo na di aramidon na ita because amo na where things are leading to and where things are going. Kasta mamutnog, di drive ka, di ngamin kakabsat. Hamulat takit kitan, di sarsarunduam, no digat kitam no usto mo tato ipapapanan na. Kitam day di adayo, no usto day di turungan na. So, as young career and young adult, how is your foresightedness? Kumusta kakabsat iti kinasharp ti panunot tay nga mangkita ti mabalin nga pagturungan ti biag tay ti future. Tapnon itaket ammo tayo di gijerumbeng arame. By the way, kaslo ko madada pa nag-erase ti ubing. Di pa ko na di Biblia kat train up a child in the way he should go that when he is old. So ipagpakita na di future rin kakabsat. Di ba, Brother Romel? That when he is old, kunana. So, the Bible is already showing a possible future of your child. So, to plan is biblical and planning is preparing for the future. Conquering the future now. Kaslakas dati kayat na nasawan kakabsat. So how do you conquer the future of your child now? The Bible says, train up a child. Ita, that's what you need to do now. Amen? Oh. Isn't it, the Bible says, teach us to number our days. Kahit nangasawan, look forward. Kitam numanupay di kasla. Tawan nga itid ti apo king ka. Big sabihin, manutawang mon alpier. Di jay ti kasla question na jay. O 34 kan. O. Kat talaga nga ako na ayo agad. Apo, masapulag kaanak kami na. Tano sakam to lang agkaanak to no 40, medyo ado nga hassle. So, di kijay kakabsat plan. Kastamat kakabsat iti work. Every day, especially kada tayo nga men, han nagsarden kakabsat nga pampanunutan tayo latta di kijay future things. Not that we worry. Jesus does not want us to worry about the future. But He does not say that we don't think and plan of the future. Because isuna mismo kakabsat, itinang ipakita. Isa una, that we have to be mindful of the future so that we can prepare now. Thankful ak tiya po kakabsat that the fellowship tayo nga single career kanyang adult. Tadeti kakabsat kat in-impress tiya po nga idea to prepare for our future. No sa tay tulang discussion di gitoy, sa tay tulang agpe-fellowship nga kastoy, to no 50 years old ni Jebrail, dakkel tinamisan tayo for the last 20 years. Am I right, Brother Jebrail? Ngam ita, impakita tiya po nga, ado dagiti mabalin nga maaramid tayo, kat masapol ita, isagana tayo ti bagbagi tayo, and these are the necessary things that we can do. Plan. And then, prioritize. Arrange your schedules. Apo, it's easier said than done, Pastor. Correct. Nalagang ibaga ta prioritize ngam nagrigat no daka di aktual. Paiso kasi adulat ta kakabsat dagiti unexpected nga pagkumikuman tayo. Amen? There are some brethren who could be here tonight ngam kaputi kumikom. So, we understand. Handa nga naka-join itang rabi. Last time kat nga ni 60 devices on board. Tonight, we only have 48. So, at iti handa naka-join. There may be reasons.
But I know nga mindful da ka dito nga schedule tayo. But because of those pressing matters, so sometimes tarigat prioritize. But if you are going to enjoy life and even our work, we have to prioritize. Anat mapasamag kakabsat, no nakagagagat tay unay ti trabaho nga binaybay antay ti pa nagserbi ti Apo. Anto nga ragsak ti ibanag na kada tayo. We will not end up happy with our lives. No. And you will not enjoy the work that God gave because it was God who gave that work. It is meant to be enjoyed. And it can only be enjoyed if you follow God's instructions. And these are God's instructions. O, di ba? Organize. Manage time and resources well. Di ba? Iso nga dadigite coach, financial coach, athletic coach, digite coach nga ba? Because we have to manage time and resources well. Amen? Amuyo ti may isa nga naadal ko kini Pastor John, i-share ko kada kayo. Gaputa reality ti life ko kakabsat. Okay? Please don't be offended. I would like to ask you tonight, who among of you has savings in the bank? You don't have to raise your hand. Adal ko kung Pastor John deta kakabsat. Kat may bagat ita because it's reality in my life. And when you talk, alakat, teko na akong kakabsat, Pastor Handek, papadati kasasati pa nagbiag. I-explain ko man lang kada kayo di position ko nga pastor kakabsat. Amom ti ko na ni Pastor Abante ije ko ide, Middle East. Kunana, ang gusto ko, lahat ng mga members ko dito, kung ang asawa nila ay nasa Pilipinas, dapat yung family niya madala niya rito. Otherwise, umuwi siya. Diba, Brother Glenn? Kaliba. Either makuha mo ang pamilya mo o ikaw umuwi ka sa Pilipinas because you have to be with your family. At kunana, kanya, alam mo, marami ako mga members dito na mahirap para sa kanila na dalhin ang kanilang families dito kasi mahirap ang trabaho nila. Pero alam nila na kahit ganon, kailangan ko pa rin i-preach yung prinsipyo. Kahit mahirap sa kanila yon. I still need to preach the principle. Sapit na maawatan nyo deta itang Arabi. Okay? So it is very important to save. Kat no savings, Pastor, anat kahit nangasawan. Nisting amin savings, kapsat kat agdoma day saving kan day hoarding. You know? What is the difference of saving and hoarding? Ti hoarding, nagiduling ka kwarta ngam awam mo ti kaslang objective na nga pangusaram to, dayjay. That is hoarding. The savings, you set aside amount or money because of a purpose. Kat ti may suggest ko kada kayo kakabsat, takitan nyo kat detail at amot pa nagbiag. By faith ko na tayo ng isungord nga inik ka nakati apot wisdom tap no usaram jay pamatim. Kat ti may isa deta kakabsat nga in paganatgat ni Pastor John nga kuwa kakabsat kat jay savings mo duwa ti mabalin na nga uno talo ti mabalin na kakabsat nga kasla papanan. No alakat handeg papada nga rod kakabsat aya. Ngem ikararag tayo ngay kanatay ti Apo iti parabor tapnon makapag-save tayo mat. Kasi talot mabalin. Ti umunad tagakabsat emergency fund. Kung nangarod ni Brother Enan kini Sister May kanyak ti may nga prayer meeting after prayer meeting jalawag. Idi 2 weeks ago kunada. Pastor kunada. Deta church pan kat isuggest mi kada kayo. Adda ko mga min iti medical fund yo kunana nga papastor nga maiset aside tapnon no bilbilang man
Alakat yad adayo ti Apo, digito kakabsat kat reality sa mo may baga nga, by faith, aging nga jak matay, anak agsaksakit, hamo mabaling nga ibaga day jay, dadite amo kakabsat. Na talaga. So, digitay wrong usage, ti by faith no kano duma. So, kung nada kanya, Pastor, we suggest nga deta ko ma church fund kat adda iti medical fund yo. Kung nada. Kat amo da kakabsat na ni Brother Enan kat accountant. They work on finances. Ni Sister May nagkapumuti SSS. She is working in an insurance company. So, amuna. They were surprised when I told them, Brad, 3 years ago, I mentioned this already to some of the men, but I'm not sure if you're aware. Nang rugi akon nga nag-set aside, tima ko na nga escrow fund. Anat ka na nga sa unti escrow fund, kakapsat. Emergency fund. So of all our tithes and offerings, every week, 10% of which is being set aside for escrow fund. Tanuyat adayo ti Apo, nga mapanto nga maopera di approve ni Pastor John. At the gallstone na kakabsat, so pray for him. But by the grace of God, uray pa opera atay itaan, at da mabalin nga pundo nga pagpa-opera king kuana. Because of the escrow fund. Yun po ang ibig sabihin ng organize. Hindi natin kailangang antayin na dumami ang pera natin, saka natin i-organize. Kahit maliit pa yan, mabalintay nga rugyanan nga i-organize. Amen? Another kakabsat nga papananti savings. Alakat deto ikot saan nga dete lack of faith kakabsat nga siyempre dati nga Pilipinos kat napintas nga ma-educate ang tayo financial nga talaga. If you could set or save money nga ti total amount na is equivalent to 6 months to 1 year of your salary or operational budget of your family. Di ka agub-obra ka, hamat ngagtalag ka ijay, ngam inusar mo DJ wisdom nga inted ti Apo ken ka. Things come to worse. Pangururayam kakabsat, 6 months to 1 year, at mabalin mo nga, usara, ngayon inutan nga sa gabatit. So think about that and pray about it. We don't know life. We don't know the future. We don't want to worry. But we want to use the wisdom God gave to us. The Bible says organize. Kat, ti magkatlo jay kakabsat, nga reason ag savings tayo, kat digit kayat tayo mutin nga gatangan. Diba? Kayat mo ti gumatang kumati sapatos. Kayat kumati gumatang ti bisikleta. So, agisay bat. Kadaging gana nga da enough nga amount, di mabaling ko man ti gumatang ti kayat ko nga bisikleta no kas pagarigan. Nga hangkukut-kutsin di emergency fund no kas pagarigan at dama ospital. Uno, dayjay sweldo no kas pagarigan 6 months to 1 year nga sustenance iti family. So, di kito kakabsat kat ideas. I don't mean this kakabsat. I don't say this to be mean to anybody. Gamsapay kumata nang ted kada tayot sang kabasit nga idea kakabsat kasi riches are not forever kun ano ta Bible. Ket napintas ti addan trabaho ngumhan nga agnanayon nga napigsata yung agubra. Han nga agnanayon nga napintas latamot iti panaganayas ti trabaho. So these are some thoughts. Nakaalan tayo, di gito'y kakabsat nga idea. Anak ko na di Bible. Kitan tayo man di Proverbs 30:25. Proverbs 30:25. Kunana jay. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Ti gagut da kakabsat nga agubra,
kat saan laang nga dete taraunan da for that day, but for the future. They gather their meat in the summer. So, that tayo nga single career kan young adult, this is the summer time of our life. Kapigpigsaan tayo. Opportunities are abounding in spite of crisis. So, anang orti dawaton tayo ti Apo, Lord, just like the ant, I am not strong and I know I will not always be strong. But help me to prepare my meat in the summer like you said. Proverbs 30 verse 25. So, manage. And then letter E kakabsat, evaluate. Anot evaluate? Track your progress. Kapintas, di gito'y kakabsat nga words. Kat sapay kumata, utubon tayo. Anak ko na di Bible, count the cost. Evaluate. Consider your ways, kunana. Yan, di Book of Haggai. Consider your ways, kunana. Apay nga nagpapatakder kayon ti balbalayo, kunana ni Haggai. Samantalang dito balay ti Apo, kat marmarpoog, kunana. Tiyempo na ka din, ngagdal kaya kadigiti balayo, nga nagpipintas, iti kisame na, samantalang ti balay ti Apo marmarpoog, kat kuna ni Haggai, consider your ways. Evaluate. Assess. So, kitang tayo kakabsat, baga di sobrang nga kinabisi tayo, kat awam mutten ti gagar tayo ngagdingag sa uti Apo, kat madi kakabsat, hamo ma-enjoy ti agubran, no, awan appetite mo sa uti Apon. Ma-enjoy mo pa ti agubran, no, ag-down mo ti spiritual life mo. Awam mutten, di gagar mo ag soul winning. Sabalin no kang enjoyment ten, nailasagan no kang excitement di dyan, tawang mo ten te gagar tayong ag soul winning. So, let us evaluate. Avoid time wasters. Amen? Oo. So, lack of proper organization can cause boredom. Amuyo ka di kakabsat. No, awan ti iset tayo nga talagang turungan ti panagbiag tayo kat iso nga boring ti trabaho, boring ti panagbiag. What causes boredom is not only DJ routine, ngam DJ lack of planning, prioritizing, evaluating, and organizing. So nga, kitak ni Pastor Abanda nung agad pa unay kan talaga nga na may ibusan ti idea. Kasi adaking kwa na dito, planning, organizing, evaluating. Kita nyo dito naglabas ka kapsat kat nagpipintas DJ programa na. Nang rugi ti Baptist Distinctives, kalpasan nag-conduct iso na dete ko, DJ, DJ? Ladies Fellowship, paunay ka, nagpintas DJ nga move. Tapos sa DJ ko na ti Rabi, kakabsat, DJ, DJ? Grace and Truth, for you, from my home to yours, from my heart to yours. Sa bali pa, DJ, programa na ti Sabado. Ano di Sabado? Biyaya at katotohanan. Pampihira. Sabi ko, wow! So, he is enjoying his work. And enjoy na kakabsat at adult ideas na nga, kasi di aramidan tayo. Why? Kasi, the thoughts of a diligent man tended to plenteousness, kung na ta Bible. Di panunot ti tao kakabsat nga nagagat, kat agpaay iti pagrangayan. Amen? So when we always plan, when we prioritize, when we organize, when we evaluate, most especially, ti Apo kakabsat no, aramidan tayo digito nga prinsipyo. Ti Apo iwayang namat nga ikabilyan ta panunot tayo digitay ideas. Especially when we do these things prayerfully. Iti karkaram ko ng Lord, iti agda mga sitwasyon ko itagat kas iti kasasaad ko. So anat Apo, si kaapon ituloy ko lang takas to, wano anapay ti mabaling ko nga aramidan. What else can I do, Lord? Ikan nakatiapot idea as how to enjoy your work. Okay? Avoid procrastination. Number 3, kakabsat, may 3. We could not finish it tonight, at least at mabalin tayo nga mapidot. Uy, ligito yung lesson. Kakabsat, naggaputi sa utiya po. Number 3, always be grateful to God. Always be grateful to God. Neta. In everything,
give thanks. No tay puso tayo agririn kakabsat, malagip tayo kumaday ito nga verse. In everything, give thanks. Anyaman ti ayan mo nga kasasaad, agyaman ka iti Apo. Philippians 4:11, ano ko na ni Apostol Pablo, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Because ano nga tulungan na tayo ti Apo ka, DJ number 2, nga agplano tayo, ag-prioritize, ag-organize. Siyempre, hamot nga iso nga talaga inclination ti panunod tayo no daduma, but may God help us. Kasta kumamot ka deti number 3, tulungan na tayo ti Apo. Ipalagip ti Apo kanayon kada tayo that in everything give thanks. With God, we can always face life with a positive spirit. Praise the Lord. Uri gagabot ti problema sa sanlupang, we can always thank God. Kat ti reason na deti panagyaman tayo ti Apo kakabsat, gaputa ammo tayo. Oh, and we know, kuna na di Bible. And we know. What do we know? DJ purpose ti Apo. DJ puso ti Apo. DJ karkari ti Apo. We know the promises of God. We know the purpose of God. We know the power of God. Because of that, we can face life with a positive spirit. In the highs and lows of life, give thanks. Sino kada kayo kakabsat, you are in the high days of your life. Give thanks. Mga bas tonight, we are in the low days of our life. Give thanks. Mabaling nga ti Apo susuuton na latapuso tayo kakabsat. God is just testing your heart. Okay? No, deti panubok, kat agyaman tayo ti Apo, wano kadagiti namay, makapagyaman tayo ti Apo, wano kalate message tayo ti Wednesday night, malipatan tayo ti Apo. Nalipatan tayo ti Apo. Always be grateful to God. Remove envy and covetousness in your heart. Ikatan tayo kakabsat ti panagapal. Mumno napintas na trabaho, ngamno imay ti apal king kagat hangka mo may enjoy di trabaho mo. Ante may enjoy ti biyag tayo nukwan. Because of envy and covetousness, lack of contentment. Number 4, may kapat kakabsat. Siguro dito ilang 1 to 5 tilipasan tayo pelan. Or aging ganat 6, siguro. Number 4, nung numalpas tayo akot, nasaya at numalpas tayo amin. Meet with God every morning on His Word. How to enjoy your work? Meet with God every morning on His Word. Sakbay tayo nga mapanagubra, sakbay nga irugi tayo, dagiti schedules. Let's meet with God. Okay. Di tanong ko Robinson, no, bigbigat kat, daka mo no Lunes lang, ng bigbigat. Agmi-meeting no ko, dagiti empleyado. The briefing na. As lakas jemot kakabsat, may briefing na tayo ti Apo. May isagana na ti puso tayo. You know? Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. How is your devotional life? How is your quiet time? Kay quiet time tayo mo lang kakabsat. Amen? Psalms 1:3. 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So what will happen to him? Kitam di mangyari keng kuana, verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. So, darigtana, daragsak na lata kakabsat. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Now, when it comes to His Word, alagat handag papada siguro kakabsat ng personally, as my testimony, kasla dadangag sink in kanyak ti sa uti Apo no audio Bible ti pagdebosyonan. Sino kada kayo ti kapadak? Anybody there? Baka si Shak Salangmot? Kaysa di agbasak, kasi sometimes kakabsat, amok ti rigat iti very busy mind.
agbasbasa ka nakaadayukan ng awan nagsing in king ka. Kasi agbasbasa ka ng di panunot mo, agwurwurrut ka kapsat. So you are reading ng nagrigat kang ag-focus. Kaya personally, as a testimony, mas madaling mag-sink in sa akin yung Bible pag audio. So I am not forcing you to do that, but you might want to try it sometime. So nga no tirabi sakbayak nga maturog no wagat the times nga i-plake man the Book of Proverbs. Oh, tunukwang kakabsat abang nga dingding kagat kaslag dingding katradyo imagine jay drama nga minno ko eh. Kwa jay panunot mo jay drama na so mas ag-sink in kanya. You might want to try it. I'm not saying it works for everyone, but it works for me well. But what I'm saying is I need the Word of God to give me vibrance, vigor, and direction. Dati pa iti may sa kakabsat. Listen to this statement very well. Let His Word guide and direct your prayers. DJ ko mapanagbasbasam ti sao, pagbungaan na ti kararag. Or, baliktadon tayo. DJ ko mapanagkarkararag tayo, DJ ibagbaga tayo, kat bunga kuma, DJ panagbasbasa tayo ti Bible. Big sabihin, DJ sa uti apot mang tudking ka ti idea no ana iti ikararag mo. At times, when I pray to the Lord and tell Him of my burdens, ti kunak no kagat, Lord, ti question ko han nga, what should I do? Ti kunak no ka, Lord, lead me to a Bible verse nga mabalin ko pagreflekan. Tapno makitak jay kayat mo apong aramidek. Dayjay. Let the Word of God direct your prayers. Kasi amom nga no, jay sa uti apo tinang i-direct jay prayer mo ko talaga nga natalgad ka. Amen? Okay? Number 5. How to enjoy your work. Di ka nagpindas di mapanagubra no kanayon nga refresh ka ti sa uti hapo. Number 5, eat a balanced diet and exercise regularly. Deta kakabsan. Sino ko dagay ti marik na nga kwa kaslang pigbigat pelang ke agmurmura gan kakabsat ti mood tayo. Dete madi. Maybe you lack exercise. Kinitkitak itay bigat kakabsat yan ta Bible. No anyat mo ko na ti Bible may panggap ti panag-exercise. Kat ti mo na nga nakitak ijay kakabsat, deto'y bagi templo ti Holy Spirit. And it is our responsibility to keep it healthy and fit. Deto'y bagi ngayon pabulod ti Apo. Oo. Kasi hanga ti Apo ti mga iwan ti bagi tayo, datayot mang taripato ti bagi tayo, di ba kakabsat? Isumot ti usaran tayo nga asset. So, the Lord showed me in His Word when I was studying, this is the temple of the Holy Spirit of God. Kaya't responsibility nga kitaan nga deto'y bagi nasa lunat. DJ ko na Book of Proverbs. Kitaam dagiti kalding mo gan karnerom ko na. Take good care of your flock. Nagijay karnero gan kalding mo kahit nang asawan, make sure they are healthy. Kasi DJ Jack Makats ng kalang ti kunana, DJ karnero isunto iti pagananay mo ket DJ kalding isunto ti gatas nga inuman nyo ti kabalay mo kunana kan digiti maid. Ibig sabihin, no hanga healthy je karnero, hanga healthy je kalding, anang arod kakabsat ti pagbiag na. Kat tikas lang inted ti Apo kada tayo nga asset kat deti bagi. So, kinakat Lord, I'm not trying to magnify the importance of exercise, but we cannot neglect this point. Because nasisita kakabsat nga we keep our body physically healthy. Na talaga. Deti naglabas kat nagsakita kat narigat ka, nagsakit ka. No, mampay nagsakit ka, adalat na purpose mo ti Apo. So you can still stay positive. Pero kahit mo latang all the time, magsaksakit tayo kakabsat, ayan. Oo.
Kaya tayo nga ti apo kat maaramat na tayo pa iti at adupay nga tiyempo. Ni Pastor John, ti kanayon nga ibagana kada kami, kitamtakang kanan. No mapanak sadyay, adadi kiti si dadan, anat sindayo ba? Kat pakita dano kwa, digiti adobaw. Apo, tumudo ka kakabsat, ti ibagana, hanggang magtatabang ung tanak na kwa. Why? Kasi ti may sa ibagbaga ni mama, kat tinggan nyo, single career kanyang adult tayo. Ubing pa'y digita anak mo, ubing pa'y ta asawa, no tabagim agkapo yung kasanupay nga ma-enjoy na kati pamilyam. Kastamot ti trabaho kakabsat. So I'm not saying that health is the main goal, but it is a means to an end. Tikat nga sa unti means to an end, daka-daka yung nga mangutob, mga analyze, tikat ibagbagak ka, daka yung kakabsat. Okay? It is a means to an end. It is something kasapulan tayo tapnon ti kastagat ta ma-accomplish tayo ti pagayatan ti apo ti panagbiag tayo. There is a reason why in the Old Testament God provided a strict diet, for the nation of Israel. So, kumusta ti eating habits tayo kakabsat? We are talking about work. Amen? Oo. Kumusta iti kwa tayo? Damot lang time tayo nga medyo agwat-wat. By the grace of God, the Pastor John, ni Mama, di jay, halos binigat da nga mapan exercise stationary bike nga naitod kadakwada dinto ti church. Praise the Lord. Kabsat. O, iso nga medyo mumaymayat ti condition na ta, the DJ pa nagwat-wat na. So, eat a balanced diet and exercise regularly. The Apostle Paul was concerned of Timothy's health. So, kung drink no longer water, but drink wine kung di ba? DJ wine nga ibagbaga na jegat hanga dete hinyebra. Uno dete tanduay. DJ bagbaga na kakabsat nga wine kat DJ grape juice. So, drink no longer water for your stomach's sake kung Siguro kakabsat, kat again LBM ni Timothy. So, kung kumin inom nga danuman. Big sabihin, Paul was concerned about his health. And so, as working people, think about it tonight. Di ba, kasla kumakada kayo, nagmalmalam kayo kapsat, kadagay nga teachers, apo nagmalmalam. Hanadakas mo nga tanga no si mangput katabalay yun, inga ipag na, yan ta kwa, dua, talo kursada sa kagsubling agawid. See what happens. Aglingot ka lang. Ipagpag na. What ka lang. Talo, upat kursada sa agawid, and see the difference. Makita mo to, the difference kakapsan. Iba. So, akitam ni Pastor Abante, nani puri daging gata, binigat kakapsat, uray Sunday, walking. Kat makitam nga talaga, uray lakayan, nagat aktibo, di panunot na, hanga drugs day jay. Hanga siya bo, di bang papa-active, di panunot na. Siyempre, number one, para aburti apo keng kuwana, nga maikadwa, gapu ka DJ pa nang maintain na ti good health na kakabsat na talaga. Gimatang kam nga rin pinadas, kumuti, gimatang tila lako da nga ni Ate Princess, de bagas, kabsat, paunay kan, de nga bagasan, 5 gasot ti 1.5 kilo kakabsat, anat nagan ng rice nga min di jayo, na dumadumat flavor na ka. Ngamahan na makapalukmag ka nga rice di jay, healthy diet. So agin na po, dagat isot na po na di jay kakabsat. 1.5 kilo, Brother Ryan, duldulaw, 500 bayad na, Brad. Gimata nga, pinaramanak da, Pastor John, ng bagajak maulit pelang ta. Nakayat budget di jay kakabsat, no kas jay, pinadas Thailand. Oo. Hanak nga doktor, hanak nga dietitian nga alagat. Adada kakabsat nga mabali nga pagdamagan. Ti ko na ni Brother Ryan, idi aksaksay ti Pastor John, ti ipakanyo Pastor, kung naraganyak kat dete, ti ko na ni Carlon, aglago kat, dete, kuana, ikabil na yan ta Facebook, Deep Blue Sea, kung Deep Blue Sea, ano nga ito, Deep Blue Sea ikapkabil na. Di ba mautob ko, ti kayat na nga sawon, di kita na alad, di tingat taaw.
Wrong Carlo kunak nga deep blue sea, deep sea fish kunam. Deep sea fish. At aglako, ano ko na tuna kung kunana. Tinakakabil kat deep blue sea kunana kala isumot ti advertisement na deep blue sea. Deep blue sea. Deep sea fish. You know? So, alaga kapsat, it's up to us no anyat pa nakidilti apo kada tayo kadetang aspect. Number 6. Okay? Cast all your burdens and stress upon Him. Deta kakapsat. Uri ka sanot ka ado, ti parikot dagansan problema. Masapol nga ipurwak tay ti apo. Itad tay ti apo. Nagiti dadagsan tayo. Kan digiti amin nga paka-stressan tayo kakapsat. You know, you may not be able to detail it out with the Lord. Kung dejela pa ng ibaga po. Taksan deti, bakbak ka kita nga parikot. Lord, help me. Kakapsat. Kat iso kuma iti mangted kada tayo ti nasimbeng nga panagturog dayjay nga kwa. Panangited tayo digiti dadagsan tayo ti hapo. Paturog tayo kung mga nasayaat nasimbeng nga turog kakapsat. Ako na di Psalms 127. For lo he giveth his beloved kunana sleep di verse 2 kita man di verse 2. It is vain for you to rise up early. May panggapti pa nagtrabaho dito. Sapa ka nga mo agreeing. Ala daw kamot nga maturog. To eat the bread of sorrows. For so he giveth his beloved sleep. Tiket na nga sa wanda, kakapsat, gapot pa nagparparikot na makaturturog. Problema. Sobra nga pa nagagawahan na maturog ang kakapsat. So God says no. You know, you need to sleep. You need to rest. So we need to cast our burdens and stress upon the Lord. Number 7, malpas tayo siguro. Make the Lord your boss. How do you enjoy work? Make the Lord your boss. Work as unto the Lord. Kunana Colossians 3:23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Remember that the Lord is your rewarder. So because you work for the Lord, you will work passionately, di ba? Numampay agpaiso, di nga trabaho, the boss mo nga pagsungbatam, ngem ije mindset mo, aramidom nga para ti Apo, because kitkitan ti Apo, di character tayo, He's our rewarder. Okay? And because of that, we work passionately. So isot mang tedking ka ti motivation nga gubra nga naregta di jay. Kasi amom nga para ti Apo di ubra me. You know? You do your best. Kaya ko na di Bible, whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. Amin nga aramidem. Ipamuti amin na pigsam ko na. Okay? Numampay tao ti aglakam, agpay ti tao di jay nga inaramid mo, ngem inaramid mo gapo iti Apo. Siyempre, kasla kumakin ni Brother Romel, architect, panadjay kasayaatan na ta. Hanla nga gapo ka, DJ tao ngam gapo iti Apo. I'm doing this for the Lord. God deserves that I do my best all the time. Kada iti trabaho nga aramidag. Dati ko na ni Mesa sa bante, hindi pwede yung okay na yan. Kunana ka. Puunay ka, dati nga prinsipyo ti panunutan kakapsat. Ha? Hindi pwede yung okay na yan, kunana. Ano ka na okay na yan? No, adamot gayam na saysayaat, kat gaputi Apo mabalin, hapay nga hanga dyan na saysayaat, di nga meet na kapsat. Pintas di nga mindset. Hindi pwede yung okay na yan. So nga kita nyo kakapsat, nakaadalan tayo mamad na adal ni Pastor John, DJ MBBE, no para ti Apo kakapsat kat dapat di kasaya ate so kita nyo di sanctuary da di MBBE. Di ba? Nakapimpintas di kami kakapsat. Magkopela di ubingat no mapanak agad attend di conference idigat di piano da kunana idigat ni Pastor Abante. Tung piano namin 500,000 to kunana. Unay ka, piano nga 500,000 may sa lugan ng kakapsat. Yang mga upuan na yan kunana kasla di mo na tugaw ti unag ti pagsinyang kunana. Air condition. Kaslang isu na ti may nga nagilunglungalong at ti kapilya kat air condition kakapsat. Nagiti sound system the best kind. Why?
Kasi no para ti Apo kakabsat, hindi pwede yung okay na yan. Dukas JT, work ethics tayo kakabsat. Awang boss nga madiging ka. Kasi ang muda nga excellent amin nga aramidem. Di mindset mo kat kanayon nga excellent di work ethic tayo. Why? Because ada na Diyosan nga motivation tayo. We have a divine, a God-given motivation to do it with excellence. Para ti Apo eh. Amen? Oh. So nga, no, kung na-announce kat, kaya nyo, di kita sabong tayo kat the best. Di ba? Nagpipinas, sige di sabong tayo, di kapilya. Amen? Oh. Ala, dito yung nagtikapilya tayo kat by the grace of God, awang mo ti kunaan tayo na yakabsat. It may not be the most expensive, but it's one of the best. By the grace of God. Ha? Oh. Datay ti may sangin muna nga kapilya kakabsat nga fully air condition. Ha? Nga nalamiis ata, dadamot kapilya nga da aircon nang no mapanami na membro, dang katagpalpalit kan dumutan. Nang by the grace of God, dati kapilya tayo, to God be the glory, para haburti Apo, isot may sakay mo na nga kapilya nga, nalamiis kakabsat, iunag na. One of the best. Dagiti program tayo, live stream tayo, it's one of the best. May not be the most expensive. Why? For the Lord. Kaya tayo nga nadalos, napintas, di pa nakikasabati sa uti Apo, sound system and everything. Why? It's for the Word of God. So, they nga work ethic, napintas nga i-adaptar tayo kakabsat. Hindi pwede yung okay na. Una ng pastor, siyempre, nung nabambano ka, awang mabali na may lahat tadeta na. Absat, alati Apo, tulungan na tayo, kanatay di para Apo. Number 8, honor the Lord with your material blessings. Honor the Lord with your material blessings. You want to enjoy work? Absat, masapol nga, padayawam kan bigbigam ti Apo kadigijay material blessings nga itad na gangga. Amen? Oh. Di may isa kakabsat nga surusuro tayo dito church that the first fruit giving. The moment you have your job, kakabsat, narigat ka di para kan ka nga, di jay umuna nga bunga jay nagbanugam kung natin manlangan technically speaking. Kat ti Apo ti pangipaayam kas pagyaman mo. At ano ipalpalubos na, mano nga bulan kang taon nga pagnumaram to, dahil nga trabaho nga intad na ka. So, di umuna nga, kung na jagat, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Saya atin kakabsan. Ni Pastor Ray Sobrabas, the first time nga agin-come isunat 1 million, intad na amin ti Apo. Kasi, ang muna nga kadagiti sumaganad nga tawtawan, adun tupi nga milyones ti itod na ti Apo. Itod ti Apo king kuwana, brother. Kat kayat na nga padayawan ti Apo ka, di umuna nga pa nakaawat na 1 million kakabsat. Amen? I know, pandemic, nga magyaman tayo ti Apo, ala, by the grace of God, halos amin tayo, damaya ta pagubraan na, yan kakabsat. Are you not thankful to the Lord? Kadagiti da dumay karkararag tayo, nga madan itinasaya at nga pagubraan, but kore pandemic kakabsat kat ada protection ka datay ti Apo aya. Napintas latta di job tayo. Brother Gani, you still have a good job. Amen? Oh, patay dayo ti Apo. Ni Angelita kin ni Perlita, agpada nga mestra, teachers. Oh, okay kayo mo lata? Amen? What? At inawan yun, aumpay. Karkararag tayo. Oh, ni Gretchen, nakastrigan, jay trabaho na, ngayon pagpakararag na, what a blessing. Oh. So, amin, di ito, ikakabsat, bigbigan tayo nga naggaputi Apo. Saan nga narigat, gaputa, bigbigan tayo nga naggaputi Apo. Be a generous person. Kung na jay, Psalms 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? A little with God's blessing goes farther than much without it. Isang kabatit nga, the blessing ti Apo at adayot madanon na. Ngam DJ nakat ado, ngam awam mo't the blessing ti Apo, ta di mo mo't nga in-honor, wano pinadayawan isuna. Okay? Proverbs 23 verse 26, there is he that is scattered and yet increaseth. Very generous ngam hamot may ibusan, at damot nga rumangrang ay ti biyag na. Amen?
Oh, malagip ko DJ brother-in-law ni Brother Jasper, ni Sister Kezia, J. Santiago. That by the grace of God, isudamot ti maasahan nga cheerful givers ijay. Church na jay. Nalpas da di building ang kakabsat nga 3 stories. Kat adda plano da nga gatangan nga church lot manan, around 3 million. Kat permi mo ti cheerful giving na digiti agasawa. Mayat. Nangruna ni Brother Jasper agad iti adda jay Dubai. Ni Preacher Alwin Nasyon ti Kapel Fellowship na kat maaringan ka digiti cheerful giving ti MBBE. So nga, kan gagangay nga isot heart ngayon ti Apo king kuana, generous talaga. So nga, grabe mo't kakabsat ti blessing ti Apo ti panagbiagda. Sa bali jay ragsak kakabsat, nga uray nga dakkel pa deta swel-sweldo nga makaitit ka ti Apo. Kaysa jay nagdakkel sweldo na, ngam awam mo't maitid na ti Apo kakabsat. Sa bali jay ragsak. Kasi yung iba, others find their joy in self-indulgence. We find our joy in giving. Ano ka na sa self-indulgence? Minasweldo na kakabsat, ibuson na nga para at sarili na. Kayat na nga gatangan. Minakayat na self-indulgence ang tawag dyan. So, others find joy in self-indulgence. We, tayo nga HBBC, we find joy in giving. Amen ba mga kapatid? Hanamot dagas nga magatang tayo, digiti desire tayo, amen? Hanamot dagas nga magatang tayo, digiti kaslang fetish na ipalubos iti Apo. Ngam saan nga DJ ti number 1 nga joy tayo? Di self-indulgence. No digat ti joy tayo kakabsat, DJ makaitid tayo. So nga madlaw mo nga kasla masyado, di pa nang pampermot sarili mong kat madigo na. Challenge sam ti bagim nga mangted, tapnon maikat king ka, DJ kinamaterialistic kakabsat. Kadagbalin tayo lata nga generous giver, cheerful giver tayo lata. Nag-fluctuate ang kuryente. Oo. So, kahit nangasawan, gusto ka nun. Ituloy tayo tuman ng kakabsat. Okay? Kakabsat, kas pastoryo, I may not be that very old. Tadigiti kakabsat kat dapat ti agpreach sigito kat digiti medyo nalaklakay kumat basit ngam siyak. Ngam duty nga pastor nga mangi-share kada kayo digiti nga biblical principles na mabalin tayo nga pagreflekan ket no da pagkurkurangan na kada di explanation ko kakabsat sapay dati Apo ti mangpunno ket amok nga ti Apo punwan na di pagkurangan ti panangilawlawag iti adipon na kakabsat. Ket sapay ta na bendisyonan tay amin, adda na inayon kada tayo, wano na ipalagip, reminders, nga mabalin tayo nga kitaan ti panagbiag tayo, tapnon deti life tayo nga career people, ket saan nga kasla kadigiti dadto makakabsat nga na ma-enjoyin ti agubra, nga nakayaton ti mapanagubra, agrek-reklamo lat ta kakabsat, bigat agmalmalem, no dikat adda ko maragsak ken gratefulness di heart tayo. Kada jay pa nagtrabaho tayo. Amen?